mo tuma ya light red ande na tuma na ketumi inengana nondo ne system ya nondo system ne sawa wetu nikana sabari ko mwitu to ngoma na twikatuma mbesa bala batailite nondo tukatuma ngilita ndatu kana aini asiwe ngilile besa hizo ndake kanona atumie no ituma nai weekly mwata na si adie ya mundu na police na osa we they are to mate professional you know ndo achuchu nichoke kuwa ipinda maitume wana mpesa jumu musio kaingi mesani jumu kambisio mako no ule ondumia gateta jumu mama ondumia na kile yuze ile no sinwa kulelo system ndweke ni nene no nduswi ne semo na naye wakwande ndombe ndende ndotona kwika umonitor maike mutenja ne mwini na mwini munene ni producer pa ya mulolongo weno ne kienesa pandu ba kuteta no kiobisine na muna mwikete ane katika system ane ndini ya system na nambake na yemwe kate ya mathinasu na oka nikanoko bindwa okorekebisha na rekebisha thinosu ni ngoma na kana no kwatie no ni wile ni okwata no ngineke wendeni a list mutala talwa ula wipo pe mutala talwa ula yuka okekewa undu anu maende na gutumewa alikabu kwa kube no kokwata kwa aini ya inge alama takwati tembesa maikwe moko maye metoko atambesa nundu akwili wa maemo kwa atambesa maye lo kwa atakana mayu qualify besa hii nundu ni sia radio ito nengana na radio pekee radio na TV yes ni sia media kana si tu yes yumbesa inone kwa nundu wathi wa kuthauka wa no thaukitwe na yuyu kwa ule kwa sia iso nengana sia nene mundu la tuna munengie besa mingi unatongoete ni Otile Brown anakwati singili na miongweli Otile Brown yes nanda na tani semono na lange maitu mokambani nondo imakwati engiliana na 10 ngiliana na monza ngiliana na 3 ngiliana na 5 ngili miongo 8 ngili miongo 9 miongo monza siendetu ikulu ni Mr. Chama mtande basa nondo ningi chama kicha MCSK tinde yabe kwa mbesa hitaiwa ni mbesa na mbesa ile mbesa okeli but in fact si about maini yangi mewe kurejeza jawo ndikware wozoti ne rejeza ba na ngili umesa utuma ingili limesa utuma diwe saidi anita pe weke sabu nitadongona talambe Mr. Chairman kutumia mwini ngili yanana yani uke saidi ngili yana ngili yaite ndiye kwatirana chairman nipe ibinda batu mabesa singibete huwa na mwini ama itu nimeweta ona ingi mbesa mutumie criteria yibaneke namweze kwenda ni momba mbesa isu kana ni suida ukiwa no kana tena ita sia isawa na jumweke ametata nzio mrobi ya kumba ni mbesa no mani endo kuya kana ti kwithi wa kana mbesa igusio za niwe mbingi na ti kwa sia kana dunende tupangie aini mailo pata mbesa pena itumi taile kana itatu ilangu na kuota kila kitu ni mapata mbesa kitumi chambe cha aini mapata mbesa no tongo imuseo tutongo iwetha we museo no ngina maundu makasauba chama cha aini kina mutongo competent chairman wa aini umunthu eta wa Lazurus Muli na ni doctor ni na PhD nina amekwati December thelu kwa aini ni mailoma na mena mundu ikakwisa kwitha no mwini ni competent ndeni awe wake CEO witu eta wa Dr. Ezekiel Mutua kabisa very competent CEO ona company secretary witu eto and Dr. Ezekiel Oida kwa we MCSK no tongoi utongoi wina kielelo kisio cha kutwiga mwini na kitumi kingi cha keli nikana tumanengi mbesa nundu akwithiwa nitukwatie support ya serikali twethi watu ina license ibindani zilazi netha bwetina twigwetie kaumingi mono na serikali nerangwa za serikali ni asia regulator tuna kila sia tunenga license mwaka aisio kai withdraw la license withdraw nondo twina database ya music users users ti andu mama hotel imamba ama kinyosi machao along the batumia wathi mena communication cho channel choke raisi mayor na la panlua kana ajiki andeni wa communication yesu mayasi MCSK ndena chao license mauma iko mbesa uyesa ile yakosa ni kitu kwa mbesa na mbesa hisi osanywa nando kila kinini tuosania nondo nando mosa na sia nongi natu maile asume osania nondo maketha mateosania na sio yira sibo yu yesa ile ani nongi na maigwe no yesa ile akwe no bisi
wina CEO na wina chairman ulawa ile okwati yani kana ukitane na ulusa news kana maudhuku asuni kana ini makotete kono materekie na ende yuni baba na okamwini akoko kwata kindu kinini yutu na the na gwanechu na tuo kitana nake lenjoleta tuo kitana nake no nazi to amuyambe so inyo yule muno gie mami no kwato bisi wina wina Ezekiel yes mwami na kuikala ofisi na maji na iwela nesa kindu chambe chenu kana katika sura jina mabangire kwamba twambe ukitana na muna hapo tuneka license na kana withete nitaetha withete na kindu chako ni twakwata mbau si akwitetea na twithe na askali maitu ni aini maitu ni kana mama na kila kitu makwata mbesa jitu nena pai mwaka twakwata mwai wa mbe twina license a withdraw ya kila mwaka withdraw ya mwenye we 10 kana we 11 ujiza ile asirisi athokona lakini yuyu mwaka woko thela nesa twina license na baiki nene no bindete ki no netumuyete balaba ile no mumuyete thiyo na ndiambo tunge andwa mubea pe mumbunge waba kangundo wita wa mwanamule pe mumbunge wa yata wita wa basili na pe mumbunge wa kitu wita wa CNN kitumi cha kuweta atumia hasuka na aishime wasu mendeni wa kamati ya mbunge ila iliaite maundu mawini na twameka liandhi tutethewe ni mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ulani munana witu twameka liandhi twamata byo mathina maitu tuosa chairman ulani ndani wa nyama wa ngurugu esu ethini wa serikali twamweka liandhi aelewane mathina ma mwini na mawini na kamati su ya twita na yeta mundosu kana ndwasu na tweka landhi na twauma kwika landhi puma mina kumana kana thina wa ini kelelela tu ya ini kauti otongo ina tia tongo inde yu atongo ini mendie kwika landhi na ituna matu ita na matu tabia mathina mo masya aini makita othina na mathina gwa nundu chama kicho kiyendeka kiende nambe mana kwe mambo nyenye ala mekwenda chama kiki na ala matenda cia business ya music na no momesi mendini wa mena mbesa na menda kutaja business ya music chama kima kimina nundu icho kimasia na kina atongo imena mayo ni laisi mono yukosa business yesu yuko ndo wao kuma pau ngai atoteria twa escalate meeting yitu to state house twathi tuona mundu kwitwa CS ulani ambabu na mwamba na CS osa PS wake na alangi na twathi tweka landhi na president na andu make ma state house na tweka landhi twamwelesia thina wa music industry Kenya na kindu kila kingi ndo tungia president Ruto mobea pau kwangaliko ya ini nondo tuyae kalandhi na president yonge taite kalandhi na twamwelesia akulia ambabu na mwamba kutona kwikikata aini makatetheka twatwika tusioke tuitwike mekakati kondwa userikali ni ya Ruto ulona tubinia twasioka ingi kwake na CES adio make sure maundu rimetha mema sio kondwa kiuni gitumie aini matetheka na gitumie gitetheka nundu wa atongoi kwithi wa mena utuika mena ujasiri wa kwenda dio pacing na president ni kana tuweke kwa lotwa ama ne kana thino la wiba withini ya serikali yake na kwe busweseo twetukiwa na twekali yuma undwao nde niendo kutabia tusukumiwe na mbunge maitu mokambani na masukumirwe ni Kalonzo nelangu asiobo wa ngina president yewa kindu kiki takeka mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ndendi ni kuhakikisha mwini atereke wa ukamba itereka tuida tunebike yabu nundu ambunge ama masukumie mbunge oya tuina otoni wa dio sukuma mbunge na kumwete na mamwete ndi nesie ya manena aluke mone dhabe ya mama ubizani amani ni aume asibane na kile babi kwa pa mwana mule ni wewe tie chama ni usu amwete mesani nake asukumirwe nake ni munene wake nongi note thesi akamba maitu ala mekalile ibila nundu ni national ni kana matono tedia ini nundu tuenda mandelibe maikaba luke na kiuni twewie moyo kwa undi utunge ashime wasu mobea ndio utunge Kalonzo mobea nundu achuju asante sana sana Mr. Chairman we niko na mwithikize wese natika nendo kagulie ini sio kile kwa vindu kia kana uketekiwe nyara serikali na ila kawaida president nonye noma yes wa sio kile government hivi na lakini kila kivo ni thoketi mundu kwitwa onakane musumbe wa MCSK kuka unene na kwitwa kwinde to mbingi kuona ko ona mpaka onaitwa tangazo yote ati changanyikie isima ndia ta pegi mosani wende kumbe sije no kaji yuko the unione ende na kuelesia ni undu ni wisine sana na
idita Athiani kisasija Athiani that itambua talent isu of course news inasaka na last year ituna bangiti idi kwisala katika kilunguicha sio kile mix show tabangitia ingela mena talents mekwenda kwa baranje debe nataka kunetha una mashambiki mwa support mpaka na MCSK una support I think for the first time na ndi weza bidi deba kwa mbesa angitata manenga na yu mundu usuma kuni. Are you scared to so kila mwenda ngotabini kana with the visit na lose your hard-earned money in trading? Imagine a world where you can trade a pre-funded account, eliminating the need to risk your own funds. Let me show you how simple that can be. Attention traders, are you tired of facing the same problems that have mbesa ila mabie kumbani ni 20 million. Na for the first time niti wiene saka na mwini ni usembi na ngilidhiana na ngilimi yongo mama. Yani nikindu cha ukwata mbao. Nuru yini kumaanisha na sandi shoke kwa Mr. Chairman. Yu mumini wa kwata 20 million ni wasise na license mwina yoju. Paiki ndu mutisha. Wasise waisia yu na radio by the way ni singi bangi ya radio ni mbingi tiundu siya kuyana pute nenya woni siongele kange te itsesi ati television ikongele kanga wadi mawe kwera na utukola wene kuma weka lobby siusu na wasise undu mukitie ni keneni moko wana pesa mbingi wasise na wadi mama wako nokwisilia mwaka ukite batuku tala muna nenga ninye nokwikwati mosanie milioni mbinga ngi bewa yi asandi mono ni asia kana mbesa yitu nenganie ni mbesa sia mwaka modelo yaku ya tukwachi mwaka twina license kila tiende na kosania kiboko ondo aini na mbesa yitu ila tuinenga na quarter yimu ida muinenga na quarter yes kwa umwezi wa mwaka kana chuma chambe mwezi wa gatano aini nimeikwa dhama yeko atisia kukwata mbesa na majisa yokwata mbesa sithi oba imoso yubete ni mwekini maundo makita kwambata maundo ni maseo mwini eduki ama na maundo ni maseo ila na ina akubana pe million siokete si aini million siti sio hiyo na tonene isu ni ngwezo kutabya sieba peingi siokete lakini yu ila tunenga ni yetu mbanisie ni tunenga ni twetelo nenga na ingi ekana na isu so you Mr. Chairman yeah umwe yuwa kana chuma chuchambe chama yuwa gatano mukanenga lile imwe ba hada musi okenge moto lengi ni yana nyeyena meingi kila myeyena tina kila myeyena twita tunyanga na mbesa twita tunyanga na mbesa umwini utono tabya mwini ula yu hotel registered ata ulo hotel yandikileti yue ngitabya mwini usi hotel registered no namba mutabya ndo kitumikila undu tono kwata mbesa yi undu ikaitsia lenge bakana undu sia lilende yana kuongeleka oh yes kitumikila kitumie mwini ya kwata mbesa sie geba dukanyo nondo mbadi mbesa yine sia broadcast na mbesa yitu sia ana sia na kindu kita scientific leta scientific distribution na tuna general distribution distribution itu inasio konduko na scientific no basi scientific ilangu as scientific ni baibe na masabu na bena kithiomo cha kwasia kana mbesa yino ndo ikonetwe ma TV na radio ne na ne kuyana na longs sia mondo undu uthauka nundu ila wiba yini wako na wathi ukwita wasanzu wa Lazurus Muli wathi usutwe na machine system zitu ya ferricast ite unindi kuukulia nilisi sana na ndatika 5 mutanga asiule studio niweke wathi usuna wathauka ndatika omwe na second ile naongamelia bau na aendende no interview yake no thaukie kina athauka promo kana njingo kana chao isunde tala nundu peima twisi thaalisi kana isu ni momina nete na mwene so kaika education bana ni bongwe na kinene kingi ni choni oku katika social kelele yunu ni we education ni kenoma na kitumi kila kituma amwe mwathi ni weke wakela mothe maka ni weke wako wakela show lakini ndo nathi ndatika ile sibu wathi wa kunundo na kwethe wo ndatika ile I think isino desino imwe wale kwa education kwa kati ibu kuma kuna kwa uchi amani kwa uchi wathi ndo ndo ngeke wathi wa trust for example neleke wathi wa oyu wathi wa mwana kwetwa musokara na musokara wathi wake wina ndatika Mr. Chairman yo wengi gotezi wina ndatika pangatu so ndo no wiki wathi usunu ndo tiende na unene nia na wiki ukatha ukandatika sia na ndatika yani ndo kwa na udho kandatika ile na umesia machine yagu ikatala ndatika isu wathoko yu machine isu ikatala ndatika ila wathauka kana second ila wathauka na nibongwenda kwa sia kanati lili ndini wa kuthauka kukwa wathi ithie mbathila ikuna wanthini wanzangule
kana ngone mwaitu nundu kwa yoma nambia wathi wakwa kila ngone mwaitu huwa thaukawa ikola na cia mbesa wathi ula windini wa social media mono best isuti cia YouTube kwa TikTok kwa undu kambia we na views milioni umwe we expect ya ngilima na 5 kana milioni umwe no pa nundu bathaukitwe radio no tona ida kwa social media we rumono lakini pa pehundu muthauka ambathi undu education masienda kana undu station yenda nundu wathi uthauka wa nundu ni wese wathi unu kusia mashambiki mako na ndwira simethwa ni mundu nundu na kuenda station yetha na education kwa uno ngino ketho ithauka mathiro kwigwa ni sina batosi na kwake tu michuchu nicho kiuka kikabathukania kila kingi okuyana na biti ya mundu nundu mundi uyu muyebithacia kuthauka wathi mwini yako kabao na mweu na ikweta bathali ni ngwenda wathi wako wiwike no muthaukia wathi kwa upe na pata wa aini kwitha na momeno nana na tangazi na tangazi na bakeli wapena kaumu kitano katikati ya mutangazi na mwini onako mwini ndateteka na ake mutangazi ndatetea sio yake ndio shake bate wathi andu asu nimekuita njiana kwa umbadila station isievete ta Athiani nundu ni compliant na congratulations station ya Athiani nundu akukwata ini maitu mbau asante nera mona ina chathi tio munoni for the first time wa pay shirika ya music kana music corporate society of Kenya amukwata mbau ni na mukwatie na amu ya ni utongo hii na maundu ni meu na maundu ni maseo na twina kingiti utongo wa wetu yu ikwati siei kuona mausio manene na be aini maitu na moi support kisese kitu cha Athiani asante kondu wa umba thino cia mina kukunwa radio ni una TV ni sio ndesio sawa Athiani ni mwathauka mbathino mathauka 5,000 letu ilengi mathauka 6,000 na sio ndesio thasi mathauka 2,000 kwa ngalekanio aini alame onewa ni aini 16,000 sia ni wa aini asungili 16,000 ni kana tukwate long imwe ithauka limwe ya wathi ni mbesa ciana kwa uni batoneka ithauka limwe ya wathi iketha thisilinga na sumune kwa na ke mundu ndaketha ya ciai ithauka wa muno na itagwa kwekwati si mbesa cile singibite ti silingi 20 ti silingi yana kama kumwithukizia bwe mwini mwana na kumwini omundu tu mashabiki Pauli mabena pumo enda wathi papu ende kana mashabiki mazera ene ne papu pinjai kaito songewe aya newe wazeni ni mwacho kama mwakachoreti mwakwata ni silingi huyu ndienda kukule Mr. Chairman ila wasio la silingi wesioka mbengi nondo ni silingi yitu kwa kila watu emani wako wathokiwe ino no sioka nge mweke calculation umane watu usiwa kwa uthokiwe ndatika ile na emba wako wathokiwe ndatika ile ni kwato silingi hundo wathi waku watha kwa guombe ndatika 6 na nyi wapo watha kwa ndatika omwe wikwata silingi na kwandikwa silingi kana bado mu ni chunja you twamina kukwatia hesabu yaka na zira nguku ya ni science ba twamina mana kana wathi umwe witha uyebeka silingi yutu ukainde yutu ati long sisiako yuna kuina mathauka meanata ethani mathauka maana ile na silingi wakwata silingi maana ile yuko yuko dikelo ulotha ukitwa zimwe aikwata silingi umwe yuko wiye side andu asu maine anana na jupe na machine ila ikukwata nzebeni kila kiendegwe ni noma kila kiendegwe station yelenge na kila kiendegwe ningi onengele Mombasa siendo hizo sio the bangite mbathi siangania na kitambulisho chake kwa ngelekanio aini maitu mokamba ndio sio mono tonethe na masito 3 paya obisini kwitu la tuomea ma update wale lo thipa ukaikwa siai nowe kolokolo nowe katombi nowe kisinga nowe kingangi ukawe masito makuele wetabu yani kana sema sietu aonde nowe wetu ni ya Maria ni keni wa Maria niwe wangunza kwa withe masito makuele we ndota lelo mevu nowe ka manager nene nowe katalwa nowe kawo wete asu mono yu aini ma secular medana titles mbinge walilia mangospel with the other wathi ta mundu taka solo with the ka solo no we kitole where the ongi yani meda na pseudonym so you kana you see this is on this early later see monitored na see the new system zitu okay sa ile wasia wathi usu wa mino kunwa ni wa kilinga ni ya mana kana kilinga no we molutu yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile na silingi yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana ethani mathauka maana ile yuko wi side the andu asu maine anana
Why makwitha sindu isu si thini wa system kiringa desiwe mulutu. Okay. Yue kelabu. Yumbesa yaisya. Mwithugisia na muno pia ushambiki wa wathi. Ni kwate na mwesu na nuru ni sinesa kana ni kusogeza interview katika YouTube channel ya Athiani na TikTok. Please. Mwithugisia na wese bata na ku na muno pia mwini wese ndambo wa mwini. Kwangele ningi chono ni na wangi etha unaome makwa ngita na mbiginzo na mbesa. So nenda uthiwo so time wingi. Withugisia ingi o we kawe. Withugisia mame. Na ndinega na example. Kwa kenda ni wese wita wa Kilinga na noiwe mulutu na noiwe masitwa suba kumonde wita wa yuandikitie baya kwa MCSK. Kenda wita wa Keni wa Maria noiwe wa Nzanze noiwe wa Kulume noiwe masitwa mendo baya ukwata mbesa mbingi mbewa ilo na kwati. Kenda niwe withita yani wese ya masitwa suni malinga na baadhi sitwa kwa weto na weta mbona weta kitole tu for example ni yasoma system yasoma na asiani Steven Kasolo ni yasoma bado. So ne so wete sitwa zingi neke wathi na asiani kitole ndaandikithie ndisoma. Yeah, ndisoma. Haya, twende. Na juu na mama sitwa asu na mama muima na ni trend max yetu na muima sobia. O mondio ni twese Dennis Mutuko. No we president. No president. Yes. No kona. So you ile andikitia suka make sure ne bebua so tamuka president. Wata ni mwesi. Masitwa asu monde market. You go do masitwa mo ne ended sio. Sindu isu sio ne the system sito. Ma make sure sipo. Ndukese kwetwe sitwa zile zitebo na chuke ya kila kingi wathi ula waumia wamina kumya wathi make sure ne wathi uka update ni kana na gwa watha ukoto no capture why mako update ona etha wathi usini itiata ndwitha wisiwe ne machine eso wale zikuwa maile uko ofisini kwenda maile ile uko ofisini na nondo yu na kana kuna simu nondo yuyu ni twandie digital ona mundu e Mombasa ndio nindikuka kane baba imani taku nindi kwikia wathi usiku tumandeni wa email kwa department zito ya IT ni kana ya update wathi wake na akaikwata notification kana wathi wake ni wekata ni updated hata kwatite ni kumaanisha ndo na update ka ahiatia ni kanotone na mama amina kukwata nundu ailo kwata wathi usu in form of MP3 the na kila report yonde une kwase the nesitwa yaku masitwa maku the nesitwa ya wathi the na nginona ndateka sia wathi bali ambape sitwa kwenda kwa update bu labda wizitie choa wathi usu ikia choa chake kike kwa katika yes iya amina kwikiwa bau the dikande ne ani siaku na wathi usu wathauka ikethwa auto non detected lakini etha ndo update ite wathi usu taitha pe nini kwangelekanyo be wathi ukwetwa sove ambai uzio wa kana wa Maria tu wa Maria wathi usu katika mbesa ila tuonenga na andu hivyo na nini na mutaka na wa Maria ndele ndo kwatie mbesa ni kweli kwa ndabithi ne wimo lakini no kwatie ende no kwatie mbesa lakini isu kwatie ende yu ndene wande bielenge nini sobe ambaye akeva bo ndu sobe ambaye akeva bo no update ye lakini yuyu ebindani zelota nayo na update wathi usu na thauka lakini ndwe pando no tawa search ye mokwata resort no ndwe thene wa chao yuko ndo auti asia wona mwini aina wathi update make sure ni wa update wamina ku update ndo wisi besa isietala wamina ila wisi besa isietala ala moyo pia meka agu kila sia yuma studio kendo cha bele chuchu no twenda ndio tuyana video ekata mbakuta ka umise chama ndio yusi akumasi na mwingi muno pia tumedesi mako siembeza munobyo na nitukete bopado nisichama niona sio kumitandao neno ni wamu ya ini imekwazia ni kwati labda emano husungeza ni kwati watu nengana twakombea litono ngwigwa maundu malu mukana ona undu ngwigwa ni bangito kukule makulu ni mukali yuo na niwa wandu ikije flat yo nikwizwa ino ni John baka naona Wilberforce na iwe ya no tu kalite bado didi senita for example kipindi kichakwa ni cha katendeli au mama bandi nyaunu kwizwa waisibi ndilenge program kwa chama mukana isusi ya mutayenga hii sasa ya kinya kwa yabe kumutayenga hii nikana na mama katendeli with emane wa saa 3 mo saa ile yani we pa ane twe kwe wachu moke de yuma ane twe na just hii for example ndinda abako mama ndino ile ya ona na kwa wali wo mutayenga hii ndo no doka wati umaka na ile kana itatu sia ni muno
peolo no kambingi so we masa bwazino tukika lakini ngwenda utusungie tutabibuka amondo kwenda Wilberforce musyoka lwando katika social media sia haya tu nakwenda na kwa tatu nakwenda baichao kwa nimbe za kosiku na hata hivi atikibindude bau John baka na kena wisi na kwa nini ngunia wao na wachu mba ibo achu mo bituka ndemo kunene masa mna musyo ko tuike buna babuba ili hata na ndi makulangi nimekwenda bayate kata bokwata mudukisia oba ntambo kwata wadi bawa ukutwa sweetinga utembesie eta wa musoka ra tambeu ku wiki ya okwanda tika siano no monate bebe hani maido maana waya bwana ndo kwa mbesa anaki mugwa ini magoma manga mena nicho kwa mama na mene jogona ndio ngeza mekwenda mona tamongeo no eta mano kwa diwa ke ni ko so besi yana kwa empata onye no na kwa timu ndo amini kwa so ya bai Besa baba tima shida ni de wana sono tamadhangu tuleza ndege tudi Zanzibar si mwende na tudi Dubai atoka Dubai tu baka wanu rijifire kaya koleza nyete mai kaya wanu ndo kwa ambati na wale ana rijifire Siti odhambo keno yiki akakula kaseu Oyibu ba marashi tala webu betela to Mombasa Bebondo ewe kale nesa withe vinyeta suwe yuma Ayongela smiley tilo smiley hao kunye dibus Nela figa ya kuzide ya suba wako kakola mami Na hindi uyumela nesa to dikondo kanango tembese Besa papa tima shida ni the wana siono tamadhangu Tuleze ndege tudi Zanzibar sumwele na tudi Dubai Atoma Dubai to hidi kondo kungi pita wa Miami Florida ngolete maisha kula MCSK Boxine na mudhenze wakunga unenge aku tusamutu siyotwa mundu muka mwelungu mwenda muno Nikendo kegara no yitha wisira standi bangawa Dienda wigwe moyo kana kitumi nundu ikindo wakwa Nambo kisito bingu handisi okangutwa ya shopinoku Mudhoe kakula kailu kalato kasio sana mbangili Nambe wani haiki ambichi so wanatukula tokoma Na endi ndikuneza wadingobe maisha mbetili yakwa Wiki embe taichani chaku chakati ukandilikana Wacha wa mukana mudhe na katino tukuingu hata nesa Nusizia monondo kese kulwa kana niyiswe mautatwa Kitumi nundu kundu kula tukuthikide wana maundu maingi Tukakienzo mola mibuko tikenya kukwe ya sungu Na nimo hatari sana maumasya mbesa makesi letina No ipo wangu ima yasa wanza witi wa mwenu Lakini undu nizi wimundu kamwina kwende yu Nisa liuwa kunyengeani wa mwangegwe moyo Ukethia niwe tangwenda kulukanga kosa madhu Na nicho kona kwenda tumasa pali tuke tuthikwenu Tukatumendu na tumenu na nitalilwa miti tutanamba kosa simu indi nikana tuende balati ende nikana indi mwini dhira wethi ulo ni register na ni amekishua bathi yake ni updated ini na ngolie kule ya mundu kwitwa John Baka na Wilberforce nimane sio kwa mbesa na kana manakiti kuete ofisini na kana kitumi cha expectations sio kwitwa baba atabingi ngothe mambo na maji kenda city nitachao tena nitawiba ndiye se mundu kwitwa Wilberforce musioka anaendeni wa chari kiu anaendeni wa chari anaikuya Safari Park na no mwekati wa alama na kwatie mbesa mbingi na Wilber tri isoni obisini ni kwatie wa kwambelelia na lilie ne thea
alama ya record sito ngeme amazi yaisi kana pe wathi wake wele kwitha withi ulu wele kumya noka ngegwa nuna kwatie views mbingi ila wathi yona views mbingi pe ona likelihood ya kwitha no tho kitwa muno na let you wathi usu ti updated wethe ne wakora muno lakini nduna update kila kindu ngweta na nini nice yako ni wesimu nikenda update we atwa wathi aka update na either na ingi idea update alangi mundu tona either inena noma to ya address ya wa mitandaoni tina communication channel am your director peno PC we na CEO we na thoko mimako tondo yuli before you make yes Eza kuipenda ape mea wisu wati wa kukosa andabu ndutona kuko ni address ndeni ya social media na wailile kwati ya mitakatale la ya ilite ndina akwata mbesa na emio kwata nicha webeta bena dhina ukoko obisine ukoka ukamana dhina wiba kana ukerio na biba ndo bena dhina nundo ange manambi yone na muthenola tunanenga na mbesa iya mawiyo ona tuina amina tuende ona kunenga na mbesa you kila waile ni omana na ku ya mbadi ithauka kana twiba mbadi kwa na nondu ithaukitwe na undu si updated no to na idona wina mbadi nzeo pio na mbinge lakini ndweka update mbadi isu yesewe zile chote ibani kana tuthudie aini ma update mawe ya mo na mayenda chama cho na mayega kuiweta mendo sambulia na ndeni ya mitandao na kino chama mundu alika kwa kwenda na no waume akewa kiimonosia kondwa utu ina discipline mechanism ila tu kwenda ndo mati na wanena kana waumana tiwo kwaze no kwata mbesa kondwa uni twide wana mutara kwa wailite ko witi wangwasi ati lele aini maitu maende na kwata mbesa tini mana kwati distribution dinadela maende na kwata mbesa aini ni mukwata mbesa alamuta na kwata mbesa sienu so mende metele na pakeli wapena thina ati thinosu mbonete kana ukito bisine thina waku ni wamina kusonge ndokathi mutandao ni utambitwa kuona ofisini wethukise thina waku na kila kingi mbesa itike manano tuiba yani kana tunenge anana ema ito asie mbesa ine siaku na si siaku na long si siaku ila we wakundu uile na pia kindu anu mata na mundu lo kwita noma dila windini obisi wa kuiteria ma uiteria we kile binda yo ndebe makina lo kina na be binda le moka umapo makina swima mate ya wa kana ilote dia we agonde na ndabe makoso wekie ndicho wisabe mundu athukuma itina myaka 10 isikate wa yuko ndo hau ila tutedia we atutenda sia we atatu professional dia gwa ni na PhD tutenda sia we atatu professional wezi obisi okatia nezi obisi uyu mituki onatitene ngautia kana ningotia na utia na ekia ta na thokomia ndo makwata ona Biblia ya sila wetha wingombo yekirito na wateria we anesa ngai ya unenga kianda kingi da unenga ndo akwitha na wathukuma we discriminative we amo ukonea na ngwe we hata kwendesia aye ata pengine wiye mayasio ku mutandao ni me uteta nina lungwa ne wani andike balua ne wani andike balua ni nume nini namba sia basifiko ne ko unike ko na obu na mopupe pendi ata disika na jinu kimi ndese ndina kiwa na mo ayini nondo na tungi wolo ku wandike balua na iwandike balua no waikata nduwe wandike balua na baketha pe kitumi cha balua kamu nele kuandikia na kuandikia ndio kulia chama hicho kuandikia either ni discipline or ndio we discipline yes we wandike wa show course to why utose we tambia no ndo akiko kiloneki pe kitumi kila kimba amuthiandika mundu na ekite yes na that is show course letter netengemea nondo misungia wamesungia neza meleleania ni sawa wamesungia na kauya kwa ndo wewe sasa maicha amani ukeruwa maandika ndeni ya social media wewe mapya maicha amani lakini tuinaila tuita fair criticism ila o criticize possibly tukiina thina lakini ila wathi beyond your measures don't na wose watwa we niona sasa vela na you ni kwatie ni toa ile kwende ndika butu kwate ito kwa kubi na ti sio kanike ndwende ile tuminuke kindu kini saa kuma butu ndara likandini wasia rege ni kuyene saka na mwithikisi au mundu no mutana munene muno biu na nundu wa kila kinde okumi tandao ni angi kweja na ndu meiwa me excited muno biu kwithiwa aini ni and twasie inuno leadership nzio na oya mpya zeki mutwanu kuwe nisiyo na we anatu wako ndukulijwe ba ni ndunosie hata judi mundu mukwatie mbesa
na ni wewe ndi malalamiko maingi muno meku andu ni mama na ona kwenye mwene tamutangasi nini na makulu maingi kwa aini fulani nini ona nyimwene nini wiekeni wa Maria somwa angima asiende ibone sono news nona keni ya Maria kwanza ngivato na CEO hana televile muno byo na juni na kimana anaisie wambua ngunze wewe ndezi ngunze bo ni wa Maria asena kule ino wa Maria wewe ona ngendezi kaneta wambua ngunze na no we sinoma oba mwili takatifu ndane weta na nai kuna no kwati mbesa siake mbingi ndane ikula kinu na kwati mbesa siake mbingi dini watopana lakini kwa utikira tikira mwini ukunena kilo kwati na tikira zio andu ange meona ta selective andu ima kwati mbesa na ima bindetie indi nenda kwa sia hii kwa sia ala bindetie mama ekitenesa andu ala muna kwati mbesa na mwathi social media kwanza yoyote ile congratulations ina mko ni amoko muteki we amuseo na ende yai kwa une mobea Asante nazindisi. Asante kata mpokata mwiti na kwa baba na ndoto bingi muno byo ndike ndo sete ta munengo mwandale soko we chairman yuni president wa MCSK na no mwe ndo no kwa sio kuniye ya museo ndiko wenye kuma na ikala kwa baba kwa radio na tumia kapo ndia isa kuona mwini unone wa mbesa bigini fact ndi mbana tinde yambe kubanga kintu kile kile tawa HSU kile music premier league peo kingina bangito kundukungina nengo ngitana nenga naye ndia isa kuona MCSK ni support na kila tunabangi baadhi ni ndoni MCSK man support na pia no tubango kingi na kwa Athiani na chama ni bara na ndiye mom kule wana no tukwata kuko no tendo kuna kindu kingi kenene muno bio lakini kwa oju muthikisia ekatambo kwata ido kwa kuwe na ndi kumabu teisio kethia nene wa communication yani kenati sina na hitu kwa ndatika sia